warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Naik mobil. Sama siapa Hana-Hani mobil? Sama siapa? Sama Ato. Mana Hani? Oh tuh. Hani, dadah. Dadah, mana Ato? Dadah. Adik kecil mana? Adik kecil nggak nampak adik kecilnya. Wah, dek Aura. Insya Allah 3 orang cucu Ado mau pergi jalan-jalan. Hana-Hani. Iya. Mamanya ngajar Hana-Hani sama nenek ya.